Haurokhat College Ingdeng Cap Karbi Students Freshers Come Social Meet Kepaman. Ingdeng Krihini Purbanchal Mahayana Buddhist Manipa Duichen Katalon Lapen Pran Pratistha of Buddha Statue Amai Kepaman. US UK Song Pen Disiaphan Pinpurlo Kapajerdam. Kardom isia berta kemi penenga Christmas ke kan thega tum phan nang tum akke joy penang tum amen che thapon ji apen ke kan ke haya tum phan nang tum ngong e tame longpon ji lapen certificate nang tum longpon ji asnang tum peder de pin pen la aber ke pi WhatsApp number long nang tum nang loing non nang le tum ke kan a video apen nang tum aron la lo a video la person ar pam si enang ji nang le tum phan ar talang le de ji apen nang tum madu tame da open for all kan long ji apa nang tum video ke der night ame haikuni thong kebang bong nang aprang nang kilo lam bhasu chuning rilo nang tum la dia WhatsApp number long pardon Kardom binyada birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikha birta ang ton pen Lakha Cap Haurokhat College along Ingdeng Cap Karbi Students Freshers Come Social Meet Paduponsi Pininganingkan Logacar Lidun Mi Students Atumaphan Kedeng Pon Kidamtang Phaikuni ni Phai Krip Hor ni Lakha Cap Haurokhat College along Ingdeng Cap Karbi Students Freshers Come Social Meet Padupon Haurokhat College Karbi Students Union Atumpen Chapatir Piponsi Haurokhat Sports Complex Uditire Masai Hemalongsi Padupon Bangso along aluhiaman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge EM Richard Tokbi Karbi Lochar Liasong Maipu Semson Teron Haurokhat Municipal Board Chairman Vidya Teron KLE Klembangpu Rupam Tokbi Lapen Haurokhat College Thanbangpu Thanbang Phetum Chetong dun si Ingdeng Cap Haurokhat College Karbi Students Freshers Come Social Meet along Aliralon Pidun Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Hin Pen Haurokhat College along Aki Mike Charlie Tumaphan Ningak Long Pen Kachuro Pajirponlo Lapen Jumisen alam Thantekangsi Ingdeng Cap Haurokhat College Karbi Students Freshers Come Social Meet along Kaprek Sitame Chipate Ponsi Mesen Pen Pichun Pon Haurokhat College along Karbi Student Union alang sustained capacity, the SSLC weapon, sustained capacity makan, overtop, assessment as well as only in a chitong dino, alang penny fan, chief guest at some panang panel, at the near wrong below, student at one economy, education is the backbone of the society. The Pori Nasi, Tumpa Prananzi, look at turning in a dose into a kilo per day to eating to Papieko. If Papran Nai, but it's a Kachan and a Tilan Piggy. Itum society program for technology potential lah kalau juga itum non-reformation education alo mission 2025 for upliftment education system alo macerap nak itu dengan fokus ini apa yang terjadi akan memorandum malam bagi lah tu education itu fancy dan di pulau lah sehingga tu penilaian tu fan delo mungkin dan dia apa doktornya dia minta sampai ke kata dalam doa tercerap ini Hawar ke hatpen harsing rong pi Karbi Anglong live Purbanchal Mahayana Buddhist Manipa Association Karbi Anglong aro tumpen Chapatir Piponsi kedamtang Phaikuni ni Phai Krip Horni Rongkut Silava Rongpia Rong Somye Gonpalong Ingdeng Krihini LHA BAB Duichan Katalon Lapen Pran Pratistha of Buddhist Statue Amai Pamanpon Labang so mai long mai pu LB tamang pen kachapahim pupon amai long kongchun bang tek tamang atum mai chapahim pupon Bang so mai kapadopon lake Buddhist adhorom ki koya tuman Buddha Jayanti mate Buddha mahangke thek arni pen pacheton dunsi bang so mai ke padolo tapen bang so mai long Buddhist adhorom alam anparta Buddha kaya lamu hai hui chethan pajurni pon mai long aluhi sar poman pen chief priest Acharya Sangge Lodu lapen arisang humate mong satum West Bengal pen bangsi chetong dun Bang Sohut KCS Samai Pu Chandra Singh Kropen Gautam Buddha Kachapaduk Pen Danglok Alang Phan Ki Kroye Arada Tuma Puthak Maelong Thanpon ইমান অভ্যাসো নাই মই সাধারণ এজন সাংস্কৃতিক সেবকহে এই সাধারণ সাংস্কৃতিক সেবক
এই সীমিত জ্ঞানেৰে মই আপোনালোকক ধৰ্মৰ কথালৈ ভাষণ দাঙিবলৈ আবৃত্তি কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আমি সৰুকালতে LP স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আমি পাইছিলোঁ বুদ্ধদেৱৰ কথা। কপিলা বস্তুত জন্মগ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান বুদ্ধ গয়াত তপস্যা কৰি জ্ঞান লাভ কৰাৰ কথা আমি সৰুকালতে পঢ়িব পাৰিছিলোঁ। এইখিনিহে মোৰ জ্ঞান। Bangso mai katalon ponang kok lake Buddha pulote sumindar adang alongta chini pamelu lapen Buddha Jayanti lake nahok sitame talon ponlu. La sila bangsor ni abangke ladak rong kudaha waralong sitame Buddha phan ki kroya rap do ana bangke talon ponsi ningkarong chipi pon pusi thampon. আমি এই আজিৰ কাৰ্যসূচীটো যেনেকৈ আমাৰ এটা আমি সকলোৱে গম পায় যে এটা বুদ্ধ জয়ন্তী বুলি পেলাই এটা প্ৰগ্ৰাম আছে, বুদ্ধৰ জন্মদিন। আৰু এইটো আজিৰ যিটো দিনটো এইটো বুদ্ধৰ জীৱনৰ যিটো ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তনৰ লগত সংলগ্নিত এটা তিথি দিন। আজিৰ দিনত আচলতে ঘটনাটো কি হ'ল, গৌতম বুদ্ধৰ সময়ত আজিৰ দৰে ৰেলগাড়ী নাছিলে, মটৰ নাছিলে, ৰাস্তা পদূলি নাছিলে, খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে। ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত বাৰিষাৰ সময়ত তেওঁলোকে 3 মাহ 4 মাহ এক জেগাত কেম্প কৰি পেলাই কেম্প কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে তাতেই তপস্যা, ধ্যান, ভাৱনা কিবা নতুনকৈ গুৰুৰ পৰা নতুনকৈ ধৰক মানে যোগ সাধনাবিলাক কৰি পেলাই আকৌ নতুনকৈ এতিয়া ছিজন লগাৰ লগে লগে আকৌ নতুনকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে। এই দিৱসটো মানে এই নতুন যিটো ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ নতুন দিনটো, এই দিনটো আমি আজি পালন কৰিছোঁ। Langhin pensar pangringki Karbi Anglong Live. Nangli kitun gedang thek ma lapen ning hang ma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi birta kimi. Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi Anglong along ke cheng siap hong Master Chef Challenge along cepati don igra nangli ke thegason cepak lang don itha. Bangso ka cepati along soarlu aphan chot lapukali bonda sopin sotom anta cepati don me. Men ka chethabji aphan KEEC Canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KEEC aton ria dungalong humri dam ignon. Kangwai mati auditioner ni lake phaikuni ni phai ingkoi surihini rengkoi rahini lapen adima bangke Dipu Club. Angton pen kachini ji aphan 8638086460 6002090530 88120115572 kalite 9101592824 along humri ignon. Kacharli anat paprang ponangji pulote than banga tumaphan BLO FLO asai pen pajok ponvek nangji pura US UK asong pen kenamtang phaikuni ni phai crep horni Karbi Anglong disiari deng pinpuralo ke pajerdam. US UK asong pen Karbi Anglong arlo LP school than banga tumaphan BLO FLO asai pen pajok ponangji pura US UK tiripia mai pen Karbi Anglong Deputy Commissioner Madhumati Bhagwati ACS ari deng pinpuralo pajerpon. Pinpura lo along ke jongpon ke LP school than bangatum BLO FLO arpu dopu patheloksi penangan than bangatum ke lo than thedetiti na sojok penangan lo charlio sumaratum akai kanohok dolo na LP school than bangatum aphan prabjin pen BLO FLO asai pen pajok ponang poputa pinpura lo along ke jong padu pontu na so budak prabjin pen saideng pon pubusi DC pen lamchak chipipon. Karbi Anglong lo LP school than bang nupan BLO FLO asai pen pajok ponang pura pini Karbi Anglong DC KIP phanil tumin pen pinpur lo paji ponlo si bangso puthak prabjin pen saideng pon pubusi DC KIP dhan nitum phan lamchana chipidun. আমি উচুকা এটা দলে কাৰ্বি আংলঙৰ DC উপায়ুক্ত বাইদেউক আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদানখন যোনটো আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান যোনবিলাক BLO FLO যোনবিলাক ক্ষেত্ৰত অফিচিয়েলি যোনবিলাক নিযুক্তি কৰি শিক্ষাসকলক লগাই থৈ দিছে সেইটোৰ ওপৰত যাতে ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছোঁ। সেয়েহে আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি আজি উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা যায়।
Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live. Kedam tang phai kuni ni phai krep liar ni laki India dead along Osomaratum Aranilo. Abang so Arani laki ke cheng si India Prime Minister ke khicheng Pandit Jawaharlal Nehru amhang ke thek Arnilo. Alang phan kachimatha kachikimo pon amen pen Osomar Arani ki bi pensi chikimo padopon lo. Ki ongdung school at tumangbong pen Serdiun English School along ta prek jam kachipate drawing competition is a writing lapen extempore speech ki bi pensi Children's Day katalon kachun pon lo. Labang so kachipate long Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Par Chitong Dunsi Ingpu Pidun lo. Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Gambura lapen prek jam alu hiatung Chitong Dun lo. EM Surjorong Par pen Serdiun English School along kachitong dun pen kachihok lam the chipaklang pon lo. Osomaratum hello ke wangjiar ni longrit ke Japon nangji atum lo. Apotsi Karbi Anglong Autonomous Council penta Jasmet Quality Education ke padopon Japan Karbi Anglong angkang doan school along ta bor ipon bom lo puta ning Japon. Lapen Serdiun English School pen memorandum nang ki pipen education ye malong lam kapali pen kirapon Japan ning git hedo. Kedamtang labang so school penta matriculation ang deng mesen ang thek kachipalong apot principal Rajesh Propana kiro pajirdikan. The school open singkirong lo alang tum private school kenangnya son dopik lang office tame kawi kadure ram the lang pak lang dun lo si memorandum nang pidun lang tum do si unan ke nili hin pen uthot ako education em han la bang soram the pasidi nam pen ke claim pe pon unjibon pu si ka matha ning ke thedo si soram the ni nili pale pon thupo pu si mo ha si sakang lo lalo la si nili tum Borjan pude de sekolah hin lang nam lu pude Karbi Anglong atokan us tame kusono lu kethan ahem kawe kethan bang awe pula sona ajo ni sil tum matric ke pas ang ahur tame isi katikuk dun son sidu asi aja ke hini ne Karbi Anglong school ta kedam tang huta kangkir pon cagi polam theda ke klang lo office tame il tum CM la pe education EM lang tum lahairam ke singki jithan lo lasi lan suse ke than ke pame pen ke wangilang ani bang ke lahai school mukhata an suse matric along ang thek ke me paklang poni phanse ke bori pondo choro pa lo la pe ningarong isiram de bang kela lo pini dak la serino school lo la bang to alom angkang pen ke result ke mine school pu het sim muchini long lasi la bang so school pan an suse ang thek ke me wangilang wan bompo pu ning the pen se akhir jumi tapi kang lah. Kachipate yang deng jut pen mai mate program padopon lo. Assistant teacher Elias Kathar pensi mai charilo. Mai long teacher satum ke kan la pen prek jamanong e ki pipen Osomaratum aphan ning parong pon lo. Abang so mai long DBC Pastor Reverend Hilson Singnar Chitong Dunsi Osomaratum aphan arna mahir jume hang pidun lo. Dipu Wholesale Cooperative Society dun mai phu Gobin Tirang Evangelist Robinson ingti Rongbong ingti Sarkari Gambura Gobin Kathar Thanbang Chotro Singh Teron Elvin Pro lapen penangan ke thigeding atung Chitong dun. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Tande pinya da berta bangke lapan se kang tonik lo domi thak me kardom.